Because they know, begitu succeed. Siya kata, nata kataw, utu advisor joko government of Nagaland, kumbang nila ito apipne, ukran siya. Ba mangi ginagawang nila sa asyat haka IB, haka Intelligence Bureau. Baka draft ya kan takot berkongu bakan don. Kami ke jingkran ke jongi. Who we are to speak on behalf of Naga. Hari ini sudah tu, ya kei kita kita kaya mende jongkan Nagaland gisno, ya kan Tristan Tuan. Last but not the least, bang ong ni mende, ba ladang ngila bang ong, baka jingdawa ban reinstate ya tak original schedule kalau observe. Kumbang nak kaburang iba ada nilai itu ya history. But what like Kim Day Kiju, even though it's not the same, hari kilong similar. Ada itu ya history na dunia. Lada kamlong hangi, kamlong itu hangi. The problem ke jongi mentah kalau bumi. If we go for 321, you know laju pat pandawa ya kan, original para 12 jom sejuta. Nang apa kata sami, no boleh ni kilong yestrim ini ke atur gitu kan. Dia tak tahu kata dia cuma ada yang ada lada bio hia kat Tristan Tuan ru karena mempower people senang. Lada kata preventive constitutional provision kadang hak paratul ru kalau kumjui the power to make law we still have to go to the state list of the 7th schedule. So, ide ita ijing ya pair, bo. Ngasau tu iba ada. Kajimut kajongi hane para langut, kajimut jong kajak dulu kajongi para kalong bakumno ginlek siya kasokar India. Bagita ki anjo kasokar India ki bakta yang ikinom perikam. Kata kan kajimut, ngatay ba ada di agree ya. Bakata kan kajimut kajongi bagi anjo kasokar India kinom perikam bagi. How do we do it? Iting yung reinstate ya para tuan. Makibat yung wanra ya kan? Kan utri kibor pikwa akan dan hapok ke jelam negara. Kan utri kibor pikwa. Kumpo kalau mentating ladan lupa arba ada. Hey don arli. Kadang state government bagai diskonsil, nalor kata hidor sakit sokon ini. Kian juga diskonsil kilabadi melari kitun ku kian juga sokar lah. Kemudian yang kian juga diskonsil kilabadi melari kitun ku kalau sokar kian juga sokar lah. That is exactly is the point bang ong bang. Namar kadang kapara 12 AA. Bakimlah abanian. Nata kadau, happen penilai. Another one thing that IAP is another one thing. Apa kekot aktif di bawah. Another one thing yang berkaitan IAP judgment. Balik ke case of Yukobang was the state of Tripura. Apa yang balik ke insert ke para tuan Hak asli. Hari ini diajar lagi. Balik lagi ira. That exactly is the point. Namar pangimdan ketua original mentah kaya tengku kabur apa yang kestil. So pikwa belong bakestil mentah kan make law on culture yang ini. Why not? Why not? Why not? Kadang nak kesedihan schedule. Why not? Pikwa atau subuh mentah mo. Pikwa Are we still on the Assam or are we? No, we are in Malaysia. Exactly the point. Nata kadau ngi kwa ya kini. Paling kumbang orang lah bentuk hasam. Diskonsil hasam. Kita lagi jom diskonsil list kita ki ya kepala insuran hak para 3, hak para 6, hak para 8, hak para 10. Kita lagi jom kapor. Bentuk Mizoram kumbang orang ini kibor joka state government kim terikam hak Mizoram diskonsil. Now play there is segregation of power. Ladan lupa ke segregation. Kiniru ikwa hameklia bakandan ke proper segregation of power between the state government and the sixth schedule. Nata kadau we need to revisit and amend ya kapara tu. Barobat kita seperti dalam beri dia tu ai ba ada in Jubal kita. Minta firma ban generalize mentah benau balagawan kalau civilization request ni bahag por pakaran ba ada ni iklan disto. Por pakaran ba ada lu iklan disto. Ibaden ba ada ni dan sipun ke por pensai. Kailat bangin pendep
mapiru pengkeren anda ladang ingin so ya hap ya kaji keren copi dan itu mah tawat ke kata itu poin ini keren orang mana ini mana apa yang nafsu orang dan ler orang ngasih botang ini jadi botang ini toh